twanzikire ku byanditswe ku Rwanda turahera mu mvaho nshya mu nkuru bahaye umutwe ugira uti polisi y'u Rwanda imaze imyaka 25 ikora akazi k'indashyikirwa niko Perezida Kagame yavuze. Muri Kigali Today ho bati kuba abanyamwuga no kwicisha bugufi ntacyo byabatwara niko Perezida Kagame yabwiye abapolisi. Mu gihe naho bagize bati kwanga ruswa no kwicisha bugufi impanuro za Perezida Kagame kubagize polisi y'u Rwanda yujuje imyaka 25. Ibi binyamakuru hamwe n'ibindi bitangazamakuru byanditse ko umukuru w'igihugu yabigarutseho mu muhango wo ipeti rya Assistant Inspector of Police AIP mu mpine abofisiye bato 436 binjijwe muri polisi y'u Rwanda. Ni mu muhango wabereye mu ishuri ry'amahugurwa rya polisi rya Gishari PTS bihuzwa no kwizihiza imyaka 25 ishize polisi y'u Rwanda ishinzwe dosiye. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasabye abagize polisi y'igihugu gukomeza kurangwa n'indangagaciro za kinyamwuga ndetse no kwicisha bugufi mu kazi kabo haba mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu batangamo umusanzu wo kubungabunga umutekano. Yagize ati isabukuru ni umwanya wo kwisuzuma mugashimangira indangagaciro ziranga umwuga wanyu. Kuba abanyamwuga ndetse no kwicisha bugufi ntacyo byabatwara. Perezida Kagame yavuze ko izi ndangagaciro ari ngombwa mu gihe abapolisi bakorera igihugu cyabo kandi cya buri munyarwanda wese. Ati ibi nibyo bizatuma icyizere abanyarwanda babafitiye no gukomeza kubafasha bikomeza gushinga imizi. Abarangije amasomo yatangirwaga muri PTS Gishari ni 436 barimo abagore 109 mu gihe abandi 327 ari abagabo. Harimo abari basanzwe ari abapolisi bongeraga ubumenyi mu gihe abandi aribwo binjiye muri polisi y'igihugu. Aba basoje amasomo kandi barimo abapolisi 8 baturutse muri Seychelles igihugu cy'inshuti y'u Rwanda. Dosi mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2000 nibwo polisi y'u Rwanda yavutse. Hari nyuma yo guhuza inzego 3 zarimo Gendarmerie Nationale yakoreraga muri Minisiteri y'Ingabo, polisi ya Komine yakoreraga muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu n'abagenzacyaha bakoreraga muri Minisiteri y'Ubutabera. Umukuru w'igihugu yavuze ko ibyo polisi y'u Rwanda yagezeho muri iyi myaka 25 ishize byagizwemo uruhare n'abanyarwanda ubwabo. Ashimiye imikoranire hagati y'inzego n'abaturage. Ati twese dusangiye ubushake bwo gukomeza gukorera hamwe mu kurinda umutekano wacu n'iterambere riduhuza. Imiterere y'umutekano ikomeje guhinduka kandi ibyaha biragenda birushaho gukorwa mu buryo bugoye gukurikirana, buhindagurika kandi bwambukiranya imipaka. Niyo mpamvu imikorere ya polisi y'igihugu nayo igomba kujyana n'igihe. Jide dukomereze muri iyi nkuru yo mu gihe igira iti imifotora yashyize umucyo ku kiswe izamuka ry'umushahara w'abakozi ba leta. Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo mu Rwanda ariyo mifotora yatangaje ko iby'abantu bamwe bisizamurwa ry'imishahara ku bayobozi bo mu bigo bya leta atari byo, igaragaza ko nta mpinduka zabayeho ku mafaranga abakozi batahana. Mifotora yatangaje ko ashingiye ku iteka ryasohotse mu igazeti ya leta yo kuwa 23 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2026 rihindura itegeko rishyiraho stati rusange igena abakozi ba leta nta mpinduka ziri mu buryo imishahara ya leta igenwa. Iyi minisiteri yatangaje ibi mu gihe hari abari barishingiyeho bagaragaza ko imishahara y'abakozi mu nzego zitandukanye igiye kuringanizwa, abari ku rwego rumwe rw'amashuri bagahembwa kimwe. Hanavugwaga kandi ko rigiye gutuma ibigo byose bya leta bihemba abantu kimwe aho kugira ngo bimwe bibe bifite stati zihariye zigenga abakozi. Dosi nyamara iryo tegeko riteganya ko urwego rwa leta rukeneye stati yihariye y'abakozi ba leta rwandikira minisitiri rugaragaza impamvu zifatika rushingiraho rusaba stati yihariye ku buryo imiterere yarwo ituma imicungire y'abakozi itagengwa n'iryo tegeko. Iyi minisiteri ikagira iti impinduka zikubiye muri iri teka zihuje n'impinduka mu bwiteganyirize bwa pansiyo hagamijwe ko umushahara abakozi ba leta batahana udahinduka, bityo nta kwiyongera cyangwa kugabanyuka k'umushahara iri tegeko riteganya. Agaciro k'iri teka gahera ku itariki ya mbere mu kwezi kwa mbere 2025 ari nayo tariki impinduka mu bwiteganyirize bwa pansiyo zatangiye gushyirwa mu bikorwa. Iyo ngingo tuyiveho Jidiye. U Rwanda rwamaze impungenge abarusura ku cyorezo cya Ebola kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nayo ni inkuru dusoma mu gitangazamakuru Igihe ivuga ku rwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko nubwo mu karere u Rwanda ruherereyemo hagaragaye icyorezo cya Ebola, ibikorwa by'ubukerarugendo, inama no kwakira abantu bikomeje kandi ko nta mpungenge abantu bakwiye kugira. Maze muri ubu butumwa RDB yasohoye muri iki cyumweru ikaba yaragize iti u Rwanda ruracyafunguye ku bukerarugendo, inama, ibikorwa by'ubucuruzi, pariki z'igihugu, amahoteli, ahabera inama ndetse n'ibikorwa by'ubukerarugendo bikomeje gukora
nk'uko bisanzwe ariko hubahirizwa ingamba z'ubuzima. yakomeje ivuga ko abasura u Rwanda bashishikarizwa kuryoherwa na gahunda zabo bafite icyizere ariko banubahiriza amabwiriza y'ubuzima yashyizweho dosi. U Rwanda rwijeje ko rufite inzego z'ubuzima zishoboye kandi ziri gukurikiranira hafi amakuru yose y'uko iki cyorezo gihagaze ndetse ko rwiteguye mu gukumira Ebola. Mu gukumira iki cyorezo RDB yatangaje ko ku mipaka y'u Rwanda irimo no ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali hakajijwe ingamba z'ubwirinzi zirimo gupima abinjira n'abasohoka. Yongeye gushimangira ko abanyamahanga banyuze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe kiri munsi y'iminsi 30 batemerewe kwinjira mu Rwanda, naho abanyarwanda n'abandi bafite ibyangombwa bibemerera gutura mu gihugu bo bemerewe gutaha, ariko mu gihe baba bahirutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu minsi 30 ishize bazashyirwa mu kato. Reka twerekeze amaso mu gitangazamakuru Anadolu Agency. Mu nkuru bahaye umutwe ugira uti ambasaderi mushya wa Turukiya mu Rwanda yavuze ko yiteguye gukomeza gushimangira umubano hagati y'ibihugu byombi. Mu kinyamakuru Daily Sagak naho bati ambasaderi wa Turukiya mu Rwanda yavuze ko igihugu cye gifata u Rwanda nk'umufatanyabikorwa ukomeye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ibinyamakuru byanditse ko byavuzwe na ambasaderi Aslan Alper Yüksel wagaragaje ko u Rwanda rumaze kuba umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye icyo gihugu gifite kuko rufasha mu kwagura ibikorwa byacyo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba kandi ko rufite n'umwanya ukomeye mu mubano icyo gihugu gifitanye n'umugabane wa Afurika. Ambasaderi Yüksel yashimangiye ko umubano hagati y'ibihugu byombi umaze gutera imbere cyane cyane mu nzego zitandukanye zirimo ubucuruzi, ibikorwa remezo, uburezi, ikoranabuhanga n'umutekano. Yongeyeho ko uwo mubano ushingiye ku cyizere n'inyungu ibihugu byombi bihuriyeho, maze agira ati u Rwanda ntabwo ari umufatanyabikorwa mwiza gusa mu mubano w'ibihugu byombi, ahubwo ni igihugu gifite uruhare rukomeye muri gahunda ya Turkiya yo kwagura ibikorwa byayo muri Afurika y'Iburasirazuba. Yongeyeho ko kubera ibyo n'abashoramari bo muri Turukiya bakwiye kureba u Rwanda nk'irembo ryabafasha kugera ku isoko ryagutse ry'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba rifite abaturage barenga miliyoni 300 dosi. Uyu mudiplomate yavuze ko uruzinduko Perezida Paul Kagame yagiriye muri Turukiya mu mwaka ushize ku butumire bwa mugenzi we Recep Tayyip Erdogan rugaragaza urwego rwiza umubano w'ibihugu byombi ugezeho. Ati tubona u Rwanda nk'umufatanyabikorwa ukomeye muri Afurika y'Iburasirazuba kuko rushyira imbere umutekano, rukita ku mavugurura kandi rukabasha gukorana neza n'amahanga. Agaruka ku rugendo u Rwanda rwanyuzemo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yavuze ko igihugu cyabashije kongera kwiyubaka no kuba icyitegererezo muri Afurika kuko ibyo kimaze kugeraho atari ibintu byikora ugereranyije n'uko mu bindi bihugu bya Afurika bihagaze. Iyo ngingo ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda itwerekeze kuri iyi nkuru igira iti itabacu twabuze n'ingabo zacu zitanze batuye mu mitima yacu iteka, niko Madame Jeannette Kagame yavuze. Dosi ni inkuru dusoma muri Kigali Today ariko yanagarutsweho n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo The New Times, Igihe, Le Canapé, Imvaho Nshya, Tarifa Rwanda n'ibindi, aho byanditse ko Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame yabigarutseho mu nama nyunguranabitekerezo ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi n'urugamba rwo kuyihagarika. Mbere y'ibiganiro Madamu Jeannette Kagame yabanje gusura ingoro y'urugamba rwo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi irahakorera inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Madame Jeannette Kagame akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango Unity Club Intwararumuri yavuze ko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi abanyarwanda bahisemo gushyira hamwe no gukorera igihugu cyababyaye. Yavuze ko kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bidasigara no kuzirikana urugamba rwo kwihagarika. Yavuze kandi ko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi imitima y'abanyarwanda izirikana abo Jenoside yahitanye ndetse n'ingabo zitanze mu kuyihagarika. Madame Jeannette Kagame ati abanyarwanda bahisemo gushyira hamwe ngo bakorere igihugu cyababyaye. Kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ntibisigana no kuzirikana urugamba rwo kwihagarika. Abacu twabuze n'ingabo zacu zitanze batuye mu mitima yacu iteka, naho abagiye bose dufitanye igihango gikomeye cyo gukomera kuri uru Rwanda batabonye. Madame Jeannette Kagame yashimye inkotanyi zafashe umwanzuro ukomeye wo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi no kubohora igihugu, agaragaza ko ari urugero rw'uko abanyarwanda ubwabo aribo bagomba kwirwanirira muri iyi si ihindagurika buri munsi. Yagize ati nta kindi twabona duha inkotanyi zemeye guhangana n'ibyo byose kandi zikabitsinda uretse guhora tuzishimira. Byasaga n'ibidashoboka mu maso ya benshi ko u Rwanda rwakongera kubaho kubera ko rwari rwarasenyutse mu mpande zose. Mwarakoze nkotanyi. Duhinire ibyanditswe ku Rwanda muri inkuru y'Igihe igira iti Minisitiri Nduhungirehe asanga amagambo y'umudiplomate w'u Burundi wateguje ibitero ku Rwanda atarayo kurebera. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko amagambo yavuzwe na Ambasaderi w'u Burundi mu Bubiligi Terence Ntahiraja
yo gushyigikira abagambiriye gutera u Rwanda ateje impungenge zikomeye. yabigarutseho mu mpera z'icyumweru gishize ubwo yakomozaga ku magambo yavuzwe na ambasaderi Nahiraja wahaye ishingira ibitero avuga ko bigomba kugabwa ku Rwanda. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, ambasaderi Nahiraja yagaragaje ko ntacyo gutera u Rwanda bimutwaye. Ni ibintu kandi yatangaje nyuma y'iminsi hari amakuru avuga ko Burundi bwaba buyoboye umugambi wo gutera u Rwanda rufatanyije n'abarimo umutwe w'iterabwoba wa FDLR. ubwo umunyamakuru yabazaga Nahiraja ibijyanye n'uko Burundi bukorana bya hafi n'abatavuga rumwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda, undi yarabisetse cyane agaragaza ko biramutse binabaye nta kibazo cyaba kibirimo. Ati kumva ko u Rwanda rwaterwa n'abarwiyama kuri izo ngorane ruri guteza mu karere hari igitangaza cyaba kirimo. Yongeyeho kandi ati Abanyarwanda ku bibi byinshi byakozwe na leta yabo bakwitegura ko bashobora guterwa n'abo birukanye b'Abanyarwanda. abinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X, Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko ayo magambo akwiye kwibazwaho cyane ko yavuzwe n'umudiplomate uzi neza amahame aranga diplomasi. Minisitiri Nduhungirehe aturiya mu ambasaderi w'u Burundi mu bwami bw'Ububiligi nubwo asobanukiwe amahame agenga diplomasi ariyemeza ntacyo yikanga akavuga ariya magambo rutwitsi yibasira igihugu cy'igituranyi, yizeza gufasha mu gitero umutwe w'abajenosideri wa FDLR wahagaba ku Rwanda agomba kwibazwaho cyane. Imigambi yo gutera u Rwanda ivugwa n'abayobozi b'u Burundi si mishya kuko mu kwezi kwa mbere kwa 2024 Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavugiye Kinshasa ko azafasha urubyiruko rw'Abanyarwanda bashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni amagambo leta y'u Rwanda yamaganiye kure igaragaza ko ari ubushotoranyi bukomeye. Dosi ubu bufatanye bw'Abarundi na FDLR kandi ntabwo bwagarutsweho n'u Rwanda gusa kuko bunagaragazwa muri raporo y'iperereza impuguke z'umuryango w'abibumbye zakoreye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izo mpuguke zagaragaje ko byifatanya mu kurwanya umutwe wa M23 mu ntara ya Kivu y'Epfo. Hanze y'u Rwanda duhere muri Uganda aho Perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuguruye guverinoma agumishamo abasanzwe yizeye aho gukora impinduka zikomeye. Abayobozi bakomeye nka Vice President Jessica Arupo, Minisitiri w'Intebe Robina Nabanja, Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba Rebecca Kadaga na Minisitiri w'Uburezi na Siporo Janet Museveni bagumanye imyanya yabo. Iyi nkuru yanditsweho cyane n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru birimo The New Vision, Daily Monitor, The East African, African News, Chimpu Reports n'ibindi bitandukanye. Dosi aho bimwe byateruye bivuga ko kuwa gatatu w'iki cyumweru muri Uganda hashyizweho guverinoma nshya, abaminisitiri 28 barirukanwa. Ni mu gihe ibindi byanditse ko mu gihe aribwo atangiye manda y'inshya y'imyaka 5 Perezida Museveni yahinduye abagize guverinoma, benshi mu bari bayimazemo igihe barasezererwa. Muri 28 basezerewe harimo retired General Jeje Odongo wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga, Minisitiri w'Imari Mathieu Kasaija na Betty Amongi wari minisitiri w'uburinganire bw'ibitsina. Mu bashya binjiye muri iyo guverinoma harimo Adonia Ayebare wagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga, naho Kiryowa Kiwanuka ahabwa kuyobora minisiteri y'ingabo. Dosi iyi nkuru isoza yibutsa ko Perezida Museveni afite imyaka 81 y'amavuko irimo 40 amaze ku butegetsi. No muri Benin Perezida mushya Romuald Wadanyi yashyizeho guverinoma ye ya mbere igizwe n'abaminisitiri 24 nk'uko byanditswe na Jeune Afrique, RFI, Africa News na BBC Afrique. Iyi guverinoma yatangajwe nyuma y'amasaha make yarahiye kuwa gatandatu ushize aho yasimbuye Patrice Guillaume Atanazi Taro wari usoje ikivike cya manda ebyiri zihwanye n'imyaka 10. Iyi nkuru igakomeza ivuga ko Wadanyi yahisemo kwihuta muri iyi manda ye ya mbere agakomeza politiki y'imiyoborere yasigiwe n'uwo yabereye Minisitiri w'Imari n'Ubukungu mu gihe cy'imyaka 10. Kuba Minisitiri 24 abagore ni 7. Muri rusange guverinoma yiganjemo ababaye ba minisitiri ku butegetsi bwa Patrice Taro. Nta muntu wo mu ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi wayishyizwemo. Muri Nigeria Perezida Bola Tinubu azahatanira manda ya kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu ntangiriro z'umwaka utaha. Dosi ni inkuru ya Premium Times, The Punch, BBC News Africa, The Africa Report, Sahara Reporters n'ibindi bitandukanye aho byayitangiye bivuga ko mu mpera z'icyumweru gishize Perezida Tinubu yatsinze amatora y'ibanze yo mu ishyaka rye rya APC All Progressive Congress yo gushaka uzarihagararira muri ayo matora rusange yo mu kwezi kwa mbere muri 2027. Uwo mwanya yawegukanye yatsinze umunyemari Stanley Osifo wawushakaga cyane kuko yemeye gutanga miliyoni 100 z'amanayira akoreshwa aho muri Nigeria, mbese ibihumbi 73 by'amadolari kugira ngo ahangane na Perezida
Tinubu. Tinubu w'imyaka 74 y'amavuko yatowe bwa mbere muri 2023 asimbuye Muhammadu Buhari. Kuva icyo gihe ntiyigeze ahisha ko anyotewe n'indi manda y'imyaka 4. N'ubu kandi niwe uhabwa amahirwe yo kuzatsinda ayo matora bitewe n'uko ishyaka rye ari ryo rigenzura leta 31 kuri 36 zigize Nigeria. N'umubare wiyongereye cyane kuko mu matora aheruka iryo shyaka ryagenzuraga leta 23 zonyine. Undi wamaze gutangaza ko aziyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu cya Nigeria ni Atiku Abubakar wabaye vice president kuva mu 1999 kugeza muri 2007 ku butegetsi bwa perezida Olusegun Obasanjo. Yatanzweho umukandida n'ishyaka rye rya ADC African Democratic Congress. Yahigitse abandi bantu babiri bashakaga uwo mwanya wo kuzaba umukandida w'ishyaka ADC. Intsinzi ya Atiku mu matora y'ibanze y'iri shyaka yatumye yandika amateka yo kuba agiye kurihagararira ku nshuro ya 4 mu matora y'umukuru w'igihugu cya Nigeria nubwo adasekerwa n'amahirwe. Tujye muri Maroc aho kompanyi y'indege y'icyo gihugu Royal Air Maroc yahagaritse ibyerekezo 12 yajyagamo bitewe n'icyo yise hanikwa rikabije ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli cyane cyane bikoreshwa mu ndege. Iyi nkuru ya RFI Africa News na France 24 ikomeza ivuga ko ibyo byerekezo byahagaritswe birimo byinshi byo muri Afrika yo hagati no mu Burayi. Ko muri Afrika iyo kompanyi y'indege yahagaritse ingendo ziva Casablanca zigana Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Brazzaville muri Repubulika ya Congo, Douala na Yaounde muri Cameroon na Libreville muri Gabon. By'umwihariko ingendo zajyaga muri Cameroon na Gabon zabaye zisubitswe kugeza tariki 9 z'ukwezi gutaha kwa Kamena. Izijya muri Central Africa zahagaritswe kugeza tariki 17 z'uko kwezi gutaha. Naho zajyaga muri Congo zombi no kuvuga Congo Kinshasa na Congo Brazzaville zabaye zahagaritswe kuzageza tariki 30 z'ukwezi gutaha kwa Kamena. Royal Air Maroc yasobanuye ko iki cyemezo cyo guhagarika ibyerekezo 12 cyatewe n'ingaruka zitaziguye z'intambara yo muri Iran yashojwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije na Israel kuva tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Byatumye ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bitumbagira ku muvuduko udasanzwe. Indi mpamvu yatanzwe ni igabanuka ry'umubare w'abakoresha indege z'iyo kompanyi ya Royal Air Maroc mu byerekezo bimwe na bimwe. Ibi nabyo ngo byarayihombyaga iyo yatwaraga umubare muto w'abagenzi. Tugumaho muri Maroc aho RFI yanditse ko ku nshuro ya mbere iki gihugu cyavanye ku ntebe y'icyubahiro cya Afrika y'Epfo cyari kimaranye igihe nk'igihugu kirusha ibindi bya Afrika kugira inganda zateye imbere. Ibi bikubiye muri raporo ya Banki Nyafurika itsura amajyambere BAD yo mu mwaka ushize yasohowe muri iki cyumweru dosi. Nubwo Maroc yungukiye ku gusubira inyuma kwa Afrika y'Epfo mu bukungu bushingiye ku nganda, iki gihugu cyo mu majyaruguru ya Afrika kinabikesha politike yacyo yo guteza imbere inganda cyatangije mu myaka 20 ishize. Urwego Maroc yashyizemo ingufu cyane n'ururebana no gukora ibyuma by'indege. BAD yashimye intambwe yatewe na Maroc mu kuba intangarugero mu birebana n'ubwiyongere bw'ishoramari rya leta n'iry'abanyamahanga, iterambere rikomeye ry'ibyanya byahariwe inganda n'ibikorwa remezo bigezweho nk'icyambu cya Tangemed ubu kiri ku mwanya wa mbere muri Afrika. Dosi dukomeze iki kiganiro twerekeza muri Ghana aho icyiciro cya mbere kigizwe n'abanyagana 300 batahutse mu gihugu cyabo ku wa gatatu w'iki cyumweru. Bavanywe muri Afrika y'Epfo bakaba bahunze imyigaragambyo y'urwango ku banyamahanga baba muri icyo gihugu cya Perezida Cyril Ramaphosa. Ni imyigaragambyo yerutse kwibasira abanyafrika bava mu bindi bihugu byo kuri uyu mugabane hatitawe kubanza kureba niba babayo mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa se niba barinjiyeyo rwihishwa. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bya News 24, The Herald, BBC News Africa na Ghana News byanditse ko abo 300 bakigera mu murwa mukuru Accra bakiranwe urugwiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Samuel Okudzeto Abrakwa. Ubwo kandi ni nako mu ndangururamajwi zo ku kibuga cy'indege humvikanaga indirimbo z'ubutwari no gukunda igihugu. Abanyagana bagera kuri 800 nibo biyandikishije muri ambasade yabo muri Afrika y'Epfo basaba gufashwa gusubira muri Ghana kuko ngo batacyumva batekanye aho muri Afrika y'Epfo. Icyiciro cya kabiri cyo kubacyura kikaba giteganyijwe ku munsi w'ejo ku cyumweru. Ubwo imyigaragambyo yadukaga mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatanu, benshi mu banyamahanga barimo abava mu karere k'ibiyaga bigari nko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abo muri Somalia yo mu ihembe rya Afrika bagiye gushakira ubuhungiro mu mujyi w'icyambu wa Durban. Abakora iyo myigaragambyo kwanga no kwinubira abanyamahanga basabye guverinoma y'igihugu cyabo kuba yarangije kwirukana abanyamahanga badafite ibyangombwa mbere y'itariki 30 z'ukwezi gutaha kwa Kamena. Nayo iyo guverinoma yahise basubiza ivuga ko igiye gukaza ingamba zo kugenzura abimukira badafite ibyangombwa, ariko nanone isaba abaturage bayo kutifatira amategeko mu biganza byabo ngo basagarire umunyamahanga babonye wese.
polisi. urwego rwa Afurika y'Epfo rushinzwe imicungire y'imipaka ruvuga ko hafi 90% by'abagenzi muri Afurika y'Epfo nta byangombwa bafite. Benshi muri bo ngo banarengeje igihe cyemewe kuri viza zabo hejuru y'iminsi 30 mu gihe hari abamaze umwaka urenga nta viza bafite. Imibare y'ikigo kibarurisha mibare aho muri Afurika y'Epfo ikerekana ko haba miliyoni zisaga 3 z'abanyamahanga bangana na 5.1% by'abaturage bose b'icyo gihugu. Kuri ubu barenga miliyoni 65. Muri abo banyamahanga abasaga 63% byabo baturuka mu muryango wa SADC uharanira iterambere ry'ibihugu 16 byo muri Afurika y'Amajyepfo, ari naho Afurika y'Epfo ibarizwa. Jide, tukiri muri icyo cyerekezo reka tunabasomere n'iyi nkuru yo muri The Herald, Lusaka Times News 24, Africa News na SABC News ivuga ko Afurika y'Epfo yafashe ibiyobyabwenge bifite agaciro ka miliyoni 61 z'amadolari y'Amerika ku mpaka uhuza iki gihugu na Zimbabwe. Nk'uko byatangajwe ejo bundi ku wa 4 na polisi ya Afurika y'Epfo ishinzwe kurinda imipaka, ibyo biyobyabwenge byafatiwe mu ikamyo yageragezaga kwambuka umupaka iva muri Malawi. Hanatawe muri yombi abantu 3 barimo abanyamalawi 2 n'umunyazambiya 1. Nibo bari batwaye ibiro birenga 700 by'ikinyabutabire cya metakarone yifashishwa mu gukora ikiyobyabwenge cya mandrax gikaze mu guhindura abantu imbata zacyo. Afurika y'Epfo ngo ni isoko rikomeye ry'icyo kiyobyabwenge cya mandrax. Reka tuve muri Afurika y'Epfo tunabasomeye n'iyi nkuru yo muri Africa News ivuga ko ejo bundi ku wa mbere inteko ishinga amategeko yateguye inama ya mbere mu idosiye yo kweguza Perezida Cyril Ramaphosa kubera guhisha ubujura bwakorewe mu rwuri rwe rwa Farafara ruri mu ntara ya Limpopo iherereye mu majyaruguru y'icyo gihugu. Perezida Ramaphosa avuga ko nta kibi yakoze mu kiswe Farmgate, aricyo gisebo cya Farafara cyo muri 2020 ubwo muri urwo rwuri hibwaga akavagari k'inote z'amadolari y'Amerika zari zihishe mu mufariso w'intebe. Ubwo bujura bwatumye hibazwa inkomoko y'ayo mafaranga n'impamvu yari yarahishwe mu ntebe. Kubera iyo dosiye inteko ishinga amategeko yashyizeho komisiyo yo gukora iperereza ku biregwa Perezida Ramaphosa, nyuma hakaba itora ryo kumweguza ku mirimo ye ibizwi nka impeachment mu ndimi z'amahanga. Kuwa mbere w'icyumweru gitaha nibwo 31 bagize iyo komisiyo bazaterana bwa mbere bagatora umuyobozi wabo. Ishyaka DA ritavuga rumwe n'ubutegetsi rivuga ko uzatorwa agomba kuba atari wo mu ishyaka ANC riri ku butegetsi kubera ko Perezida Ramaphosa ari ryo aturukamo. Muri uku kwezi kwa 5 nibwo urukiko rurinda itegeko nshinga rwasubukuye ibyo kweguza Ramaphosa nyuma yo gukingirwa ikibaba n'inteko ishinga amategeko iyobowe n'umurwanashyaka wa ANC. Iyi nkuru yanzura ivuga ko ANC ifite hafi 40% by'imyanya yo mu nteko ishinga amategeko, ibisobanura ko bitazoroha gutora umwanzuro wo kweguza Perezida Ramaphosa, ngo bizasaba ubwiganze bwa 2/3 kugira ngo uwo mwanzuro utorwe. Hagati aho ubuyobozi bw'ishyaka ANC bwamaze gutangaza ko bukomeye kuri perezida wabo. Ejo ku wa 5 tariki 29 Gicurasi, Abdoulaye Wade wabaye perezida wa Senegal yari yujuje imyaka 100 y'amavuko. Dosiye ni inkuru yasamewe hejuru n'ibinyamakuru bitandukanye birimo CNN News, Le Monde, Jeune Afrique, Africa News, BBC Afrique, RFI na France 24, aho byanditse byibutsa ko uyu mukambwe Wade yabaye perezida wa gatatu wa Senegal kuva muri 2000 kugeza muri 2012. Yasimbuye Abdou Diouf nawe wari warasimbuye mu 1980 Leopold Sédar Senghor. Ubwo Abdoulaye Wade yatorerwaga kuba umukuru w'igihugu cya Senegal yari afite imyaka 73 y'amavuko. Ibyamugize umuntu ukuze ugiye muri uwo mwanya aho muri Senegal yakorewe mu ngata na Macky Sall wagejeje muri 2024 nawe agasimburwa na Bassirou Diomaye Faye ukiyobora Senegal n'ubu tuvugana. Amakuru yabanje gusakara mu itangazamakuru yavuga ko guverinoma izamutegurira ibirori by'agahebuzo ku rwego rw'igihugu. Hagati aho kuva yava ku butegetsi umukambwe Wade n'umukecuru we Viviane bibera i Versailles hafi y'ipari mu Bufaransa, ariko Wade ajya anyuzamo akajya muri Senegal nubwo umuhungu we Karim Wade yahungiye muri Qatar kuva muri 2016. Muri 2015 Karim Wade yakatiwe gufungwa imyaka 6 muri gereza azira kwigwizaho imitungo mu buryo bunyuranije n'amategeko. Muri Kamena 2016 yaje gufungurwa hawe imbabazi n'uwari perezida Macky Sall, ari nabwo yahitaga afata y'ubuhungiro. Abdoulaye Wade yujuje imyaka 100 y'amavuko mu gihe mu gihugu yayoboye umwuka wa politiki utameze neza hagati ya Perezida Diomaye Faye n'uwahoze ari inshuti ye y'akadasohoka Ousmane Sonko. Ikibyimba cyaturitse ku mugoroba wo kuwa 5 ushize ubwo umukuru w'igihugu yirukanaga Sonko ku mwanya wa minisitiri w'intebe akajyana na guverinoma ye yose. Kwirukana Sonko byarakajije cyane inkoramutima ye El Malick Ndiaye wari perezida w'inteko ishinga amategeko ya Senegal, bituma nawe yegura ku mugoroba wo ku cyumweru gishize. Ibi ngo yabikoze mu rwego rwo guharurira inzira Ousmane Sonko kugira ngo abashe kumusimbura ku buyobozi bw'inteko ishinga amategeko, kandi nako
byagenze ku wa kabiri w'iki cyumweru dosi nyuma yo gusubiza Sonko ubudepite bwe yari yaratorewe mbere yo kugirwa minisitiri w'intebe. abasesengura ibya politiki abo muri Senegal basanga hagiye kubaho guhangana gukomeye hagati ye na Perezida Faye nubwo bombi bava mu ishyaka PASTEF riri ku butegetsi. Na Sonko asa n'uwaciye amarenga akimara gutorwa kuba perezida w'inteko ishinga amategeko kuko mu ijambo rye yavuze ko kwirukanwa mu kazi bidasobanuye gusebera muri politiki. Yongeyeho ko nawe afite uburenganzira ahabwa n'abaturage ba Senegal. Jidiye dusoreze kuri iyi nkuru ya RFI ivuga ko Suwede yanditse amateka yo kuba igihugu cya mbere cyo mu Burayi kivuze ko kitakirangwamo itabi. Nk'uko bikubiye muri raporo yo kuwa mbere w'iki cyumweru yasohowe n'inama yo muri Suwede ishinzwe amakuru ku nzoga n'ibiyobyabwenge, abatarenze 5% by'abanyasuwede nibo banywa itabi buri munsi. Ni igipimo cy'ikigereranyo cyashyizweho kandi n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS. Ariko nanone kugabanuka ko banywa itabi ntibivuze byanze bikunze ko gukoresha uburozi bwa nikotine buba mu itabi nabyo byagabanutse dosi. Mu myaka 20 ishize umubare w'abatumuzi b'itabi ku munsi wavuye kuri 16% ugera kuri 4.8%. Nyamara ariko ngo inyuma y'iyi ntsinzi hari indi sura y'ukuri. Umunyasuwede umwe muri 4 aracyakoresha bwa burozi bwa nikotine buri munsi buva mu itabi rya snus bajundika mu kanwa. Raporo ikagaragaza ko buri munsi hafi 19% by'abanyasuwede bajundika iryo tabi rya sinus, mu gihe muri 2007 bari 12% gusa. Ku bagore ho ngo birakabije kuko mu gihe kitageze no ku myaka 20 abarijundika bikubye inshuro 3 dosi. Ngayo nguko ciao ciao.